Kapungere kene. Kene kids medicine. Ako ipetiro on samat patare. Acheng rampol emalu. Nachko en awis monson larachi CCCH. Net Abi aramas monson. Achka pon kira wen Christus epon nam le firat monson. Kaya farnaro. Iwe. Pokoknya kirisol mari tikot lari rani kere dia marah amesik sosen rani purpose kid transrup lan Hawaii sia celebrate rani kere rani purpose iwe kapasis esto seni even fin Mesuitsun Ika Fin Pali Fin Yahweh Jackie Saint Anthony Manawe week Kabasis Iwa Salafiti Yanan Purpose Lunch Saturday Iwe ICD Mayumi Metwo Yanan Purpose We wa nengeni wa finia ngan fin metric pan Saint Anthony pan trianan pui chaklin we ya we metwe we ne purpose purpose kirisongeni we akom we purpose pun binafe kitso chantruk siferi purpose purpose si ferry feritan let's go rapola sukuren patare ike sister ina awe yeni we aro kapasis met we purpose we aira kiriso pun ukan rong yang sisire met we tutuala sa tolong lan kini atri ran kene Atwe itala pomong pesa au kwa sala pues sorna itala po yeni dara makia ge somowes ewe itala pomong euro rosit me apilo kanan kot Rosit me abilu laran kot. Let touch medicine me ani asangas si pamari kiyo samo. Amen. Kids aramas kids me atrea merenpot. Kot aferi kids aramas apat fili kids si atrea meren. Menen ferianto. Ami talap tron mosulak euro. Likiti lan meteresin olan weiresin ewe kuke very easy asibalean nga tip alalala wewe likiti lan meteresin olan weiresin ewe kuke lan an Carlos ayrongani last week we ba falan mosulak itala Iwe ya complain ya patangan auto sudah mosulok ke mutso we kini lama renana ewa kepesayak ya pukuna ye kini miyor ewe manawan likitu ika le asotru ngane an Carlos we urongani piba ane afalafalan an mosulok ke itala esor kiriso Eso, iwe ina example ren ya de itala dikiti man meseresin o resin ewe kokko sia langan ilan nudge pipen ike
met saraman ayi italap Kèèn italap from Mortlocks yang ay sangilan pukon Genesis sobun ruemero iwe sibi patto na apsala Genesis sobun ruemero ekabas usun porosane wemen apra iwe emalin atsto brothers sa akom emi pala porosa na pram esap iye awana pukuna awana na anu itala trombang porosa na pram lan angkut akakeri eweman apram iwe ngani paliani ewe kisin lan pukon Genesis met kot eane kakangani apram opa selling church kot abasa ini apram Kubagi nomuyat isat ewa kang fukul tonge ofilang ini fenu moria kubu puergonu ewe truk ika kupa sore dai poyang asor ngini sore dai weren Abraham a beku ekotire pemujun anu asor ai kita one way donkey wari isak meruamen nan sorangan tokofiti rapo putale petani ni weli pot ai tingeli lana duet tina weren Abraham aku na weli mitoa wai ready ekawatron angan au pochok na na wike mena donkey ngan mene yet yang ai pofilai kanan Poem ay pabin ngeri kot. Ay pupaliwin sefel ito rin. Apram ay renisak. Ay pumari mucho asor ngayi away avansar de kamochen kay. Propatu ngani arwe kay dupon rafi filno. Isa apesa. Papa. Apelweni. Ewarni met. Isak ay sini wakina ay motere kay meomut ngifai ewa prinsip sibuani aso Apram apelweni kot epo pusina ora iwera chukpila pakutu weke ye ewa kot akakari Apram kwe pasore talan wakale amenisak para sorgen iwe Apram laran likiti me ala sausage ngeni kot esora ne po complain esor ne po kapasis ngeni kot aferi met kot ereni e po fer afang tani nanwe akala amenisak pwe ari asor ngeni kot iwe usun siafen silei pan porosan spekilan kot afang to even appransip puinayan Apram waso kot asile Apram afokun rosit likiti ngeni kokkono nare seferi tian wi tarap from Mortlocks likiti lan metresin olan weiresin ewe kokko fokun weires ewe kokko ana Apram feritan nelwe akalamen ngesor are ko complain iwe siapa lagi kids solo gini kids sami ngeni let's go ikane actually to be minute alilis friend let's battery ke sister res afokun watte chokukun chorangana met ena inalap ike ena semelat met kavefi lan ready in purpose sarong
Pasi boleh fakatari let's go. Propotolongi osupangan at mitupirikene. Met si prefer. Si prefer siri let's go propotolong perueni eikok. Arremet si prefer. Eu capacez. Ibe, maringa sis of course. Met si preferi, ponetsko robotori pelueria kakken wisen padre mesista. Lan manawan soileng wesi bala manawan yotik. Si pelikiti di yotiki nutski serefi kenai. Lan ekiran ikakifan son wesi asili pun manawan serefi afokun ngawala lari kiran. Ngang emeninalap. Ngang mi warni teenagers. Edward. Ngang yaru taiki pui bafal fala non motuloke italap. Dikiti lan progressit. Namet lan resin awak. Mana ibeto fiti parfosi kanai. We say we ngani kawe ya kulitir ya fokun tuarer au somotron au fiti ilela fiti anan training purpose. Wayres met propopeluan ngani. Somotron propale asolap pramu somos. Mom, we cannot go. I cannot force them. Are ena na inalap en mi palurangan en omi kenai. Propuesto fiti purpose proposal kia falafal. Mayor epopat peluan ngoluk say, Mom, I cannot go. I'm not ready. Iwe eso isep peluan ene iwe. Waktu kiki puye pomet peluan upure wetang ini ase samol lan yotik. Puri wisat inalap mesamalap. Si pofokun atro yotik irotski saraf ikenai. Para peluani ewe kakan patare mesista. Inasot ena safe propotowani kulla leti per ikapo si patro lan manawan atriotic ititan ran. Every minute, every second, every day and night. Never stop praying for your kids. Purina kiyan le touch mensi. Ika po ena na inalap en bifokun. What's no way po emen patare ika po emen sister. Amo ko lan yotik ititan ran. God is listening. Kiliso amo salat tibis ren met epo ititinga malan aya falafal ika falafal no ene italap. Kot gun mi fere papugun ay titilan ne tipan. Emen. Say ngolan iwe ipo conclude tini. Ay alin this esor met si preferi si patrol. Yo atiki enski. Kili so mariti ko. Amen. Kèèn se outro patrakan.
Isa masuk menekan foto agreement 8,316. Sila